ja se bavim edukacijom, znači ne bavim se investicijskim savjetovanjem jer ja ne govorim ljudima investiraj tu i tamo, nego upravo ovo na što trebaš paziti. I ono što je najvažnije, ja bih rekla, loše razumijevanje investiranja u nas je što se smatra špekuliranjem. Zapravo pravo investiranje je jako dosadan proces. I zapravo kad Marko kaže svake godine dobiješ po 5-6% godišnje, to ljudima zvuči, znači niko neće snimiti film o tome, Vuk sa Wall Streeta, neće snimati o nekome kako je ulagao u Genius svake godine ne znam koliko stotina eura i to mu je raslo do činjenice da je imao $500,000 nakon, ne znam, 40 godina nekakvog investiranja. Znači, to su dosadne stvari, zato ljude privlači ova zarada. Mislim da mediji isto tu ne pomažu baš jer na neki način forsiraju te priče da je neko preko noći napravio neki veliki preokret u svom životu. Jel? Moj put je, to i priča o financijskoj neovisnosti je priča o zapravo stvaranju taj nekakvog okruženja u kojem si ti nekako kontroliraš ti novac, a ne novac tebe. Znači da ti jednostavno imaš dovoljno nekakvih ušteđenog kapitala kojeg možeš ovako investirati, koji ti donosi nekakvu zaradu i da vremenom ako si discipliniran i ako je to već jedna solidna količina novca, da možeš doslovce i ne raditi da bi zarađivao.